Mukilay ka na ni Nayo Wednesday, Mayo 22. Story yam ni bara ba holy, kau holy please ka bara. One text ka saki sa April ban ka 4:14 ba na 16 bakat, chapter ka 10:19 ba na 22 bakat. Dia sor kala kayo an saki sa an paiwan ka saki sa nahabors ka na nira. Yawan na ni kumi ba nira? Yawan na ni bors ka kaysa ay sigaykan ka biya. 14 ba na 16 bakat. April 4:14 ba na 16 bakat na ako isa. Baku bara, jijas radawan luhpi kara, yawan pristara kumbrisa. Heaven na ni ba, luiwan. Yawan ka sa kalukan ka ba kay sa bapibri kaya. Kanyawan na ni ba, pris kumapu sa, wiya yawitin balika, iwan swapni ka na ni batan kabriras. Kan witin ba, diara sutra tray ka kay kan yawan na tray ka kay kan balbabako, kuna witin ba, saur karakahuras kan. Baku bara yawan na kay sa kumibani, witin lama rabalaya, ais ka kira, kasakluki, tingki ka laka tron kara. An bako lika umpira laka yawan ni sakan kabya, an tingki kan kupya pin ka laka bawal prawan kabya, help ka laka yawan ni nit kabribiatem. Bors ka walan ni bamuh kilaikiran ni mananay si kaikram kabya. Nara pal bamuh kilaikiran ni ibrul ban karawan manriki sa yawan ni bapibri kabya kya. Kasak kalukan ka walbalbiyaw sa sopras kira. Kasak kamlukan ka ba krais ramangs wan pris ka lalki ka. Jesus Christ yawan diara sudba nit kabrina ni ba ansi kabrisa wan kisa kasak kalukan kabakku yawan sip sa dimaya holy please kara bahayabal ka raya bara yaba bahayabal ka Christ kwakanya ba bara bahaten ba yar ka orwat lalata lalaki kay kuetem kay kisa baha bras ka altar ka bras kara tala kwakanya ba holy please karewan kay gisa bahatalya gol altar kara diara wahya na ni yamni kia pain esent na ni bara mangkanya ba kay gisa bahatalya na ni kwala pamanya ba please ka bara Jesus Christ talya ba yabal ba ridi daw kansa annahan na yawan na ni kumibani rabila kay kan kawan kisa kajawan na ni kumibani sip sa dawan wal prawaya padin kalaka Christ padin kalaka wan kia babriu yatem an wan saur ka nani ba di kisa aku yatem baba wano wetu ber kaysa nanariwan wan teks kawala kung sakan kabya parang sakan bukka shaptika lem bors ka 19 bara kaysa kaykan kabya diwan markisa bahik laban katara bara batilara dia mata naha kaikan ka japri ka sokan mari kanya ba diara tarasa nah kimari kisa baha asli ka bara ya ba laba wiki story yamni bawal kaysa bors ka 19 bara isi kay kuya bara na isa baha piwara dawan tempel ka bakwawan kan hebenra an babi lara kaikan pramis ka arka ba bara imyula na nibintakan bila baikaran ni alwan na nibintakan tas banigban an bako sinsat ais na niba kahuan kan tara pali muhikilay kiran jara kung baha bors karewan na nesi kay kuetem baha ingni ka mari ki sa dawan glory ka baha dawan tron ka wina tas bais karamari kiya ba dawan tron ka bawina wan mariki sayawan teks kaisi kaikan bara ark badukera wanais an wana wetu bera ark badukera isu yete mukilay kiranane ark babila radawan laka barasa an jan bilaw isautin kaikan ark babarakan holy please ka bara bila wala rawan mariki sa baha please kara heaven ra dawan ay laka briba upla kumisinatas bara bahala ka ba si chance mundras kan wana we tubera baha pramis ka laka ba ark babila sa April ban ka 18 ba yon ay si kay gwete mo isa dawan bilaw sa naha ba pramis ka raya kumiyang daw kay sneba Israel watlawal bahana ni yuwa na ni bawina dawan bila na ako isa yang lay ka na ni ba sinskara mangkri kabya witin na ni sinskara kupya na ni Raul Bri kabyan yang ba witin na ni dawan ka kamna an witin na ni bay yang dakniki kabya
yawana ni kumi ba ni kasaklugi ba holi ka please karadim yaulatem yawan saki sa padin laka ba wan saur ka na ni bawina wana wetu bera Jesus Christ ba boy swaki wan saki sa ban kayara sini Hebrew ulban ka sam 25 para kay katabako Jesus Christ ba ais ka pali swaki wan saki sa complete bila walara para kay dukyara diamata Jesus Christ wanta wanay siya ba story yamni sa yawana ni wan mapara yawana ni kumi ba ni balama awan rasa kasakka ulban kabako dia bila kay kan kayawana ni brisa bila kay kan kabrika biya kiyawana ni kumi ba ni story yamni ba bahabaluki kay kiyan si kayaban kabedawan kumi ba ni rableswan munan kabe